bathwali samtshela labantwana sabathi bathi babusiya siyeza lapho madoda sathi ibambeni ngoba nisihlolela amanzi ukuthi kunjani ukubisa phambi kwamakhosi ngoba lithi phambi sonke sobisa phambi kwabo vele lethi manje uqale ngani silapho manje umoya ngicela mina siphendele kulabantu sothi manje i-government against ibandla laJesu lonke after lempi yama-foreigner kuza impi yobuhlanga amatsonga amapedi namazulu bazolwa-ke manje and noma ngalithi azilime ezetsheni nimzweni nayizona inkathi zokugcina la kumele kuliwe khona kuphele usuku ukuthula emhlabeni unfortunately iqale eSouth Africa e-Africa ngoba is the most corrupt country le that's why khona ukureceive kahle umoya wesilo ngoba sibekele umoya wesilo i-foundation ngoba corrupt. So after yonke lempo kuza introduce i-digital system ama-ID nayo ki-driver's license yonke into yilo moya oza yilezi nomoya wesilo mayamkela solugejile izulu then umoya ingcwele ozositshela uma icala ngawe lento ukuthi wena wenzeni emsebenzini sezizabo nabafaka government bathi la manje awusangeni unganastembe sipho uzobe ngekho mina lapho mangane mangcwele uyomela abantu phambi kwamakhosi amakhosi abantu abakuphethe emsebenzini ishaya mthetho se-government mara mawufeki kwela phasi kuze ukuthi ubonceka siyambona phela uzothina fika abantu uzokhulumela naye into zoyenzani masibisa phambi kwabantu sishushiswe because suke siphambane phela manje nani nemithetho yabo i-world system manje ugovernment ngenani ezindlini ifaka ifoni sithi thina no alikho invest ifoni then usishushisa ukuthi ofika labanye corona nalena yamanje ke sizolahlekela izinto ezinengabi sibandla kaJesu ngenxa ukuthi isikhatha sisivume mawuvuma ukuthatha izinto kumele ube noPaul esikudala uJohn uSathana sipho noma kanjani uyathanda uthanda kumele usoyele manje kumele ukujwayele ukuphila ngokholwa manje hayi ngokuplana ayitenzayenza kukhona nesikhathi esikuso manje uNkulunkulu utedele uTrump umise ukuthi ube yiyo okhanda ipi emhlabeni ukuze makuliwa kwehle umnotho kuzokwazi uku-introduce abasekhona lento ukuthi one world government or system isilo ngeke sikwazi ukungena saphila ngomthetho ohlwahlwene wamazwe kumele sikhuluma into eyi-one control isilo ilento eqala uTrump and duri izinto manje kumele kumnotho kuzokwazi uku-introduce sona isilo sothi sonsiza thina angithi naku-introduce abazane isilo kuyobe emhlabeni yonke into ingasho lutho kumele kuguqe kuso ngoba yisona so-release izinto angisho Ibalezedela nto bazaJesu ashela kangaka siphakathi kwethu manje befuna kuphela manje bengifunda